Okay, subli tayo kay dating momento, duha kami kini Ireland because kaya kung i-private moment iso na ta adalabasit damagat king kuana. So, let's continue with the topic. Idi adaha as commercial piloten, manong nga tawon as commercial pilot. Actually, then it's 2007 until 2019. That's 12 years. 12 years. Almost 12 years. Oh my God, that is very long. And then, in between that, kasano pa nag-awid mo? Mrs. is in Pangasinan or andito sila? Actually, nung edi sumarag ka, ti pampanonotek, di 24 hours nga at datayo, mabalin ko nga i-divide into 3. It's 8 hours family, 8 hours business, and 8 hours sa work. Oh. And then pagsasamahin ko yung business and family para mas maraming time ako sa family, which is 16 hours. And then 8 hours lang yung work. But come to think of it, if you are in the work area, mas marami pala yung mauubos ng oras mo. Yes. Hamo may tad amin. Yes, Adanto pala di kitay gagaps na ijay in between han mo So, ma-perfect. Agawawid akmawan, late, sometimes agawid ak maturog ni LM no kwan, tapos no rumarag di balay, maturog ni LM. So, yung time namin sa family is lesson. Lesson na. And LM is already growing. Yes, oo. Okay. So there was a big twist in your life. When was that? That was 20? When you finally I decided? decided this 2019 na. 2019. Yes, oo. Then di nagkaroon di pandemic Yes. and then makita mi nga the trend if commercial airline is going down. Nag-offer mo ti company ti early retirement. Early retirement. So you availed? Yes, I grabbed the opportunity kasi at least kahit papano, dabasit nga na ipon-pondar meten. Kung nakini, For that long? Yes, kung nakini Mrs. I think mas mabalin intay pala agawid tay pelaan. Tayong asikason dyan, basit nga na ipondar tayo nga. In time with the COVID, in time with the pandemic, kasla da kayat nga baga ni Apo Diyos DJ aya because LM is already growing, right? And basit lang ang tinititid mo nga moment mo together with your mama and your papa, kan siyempre ni Mrs. Right. So, you finally decided to retire. And then, isutimayan nyo dito yan. Waiting na ang Barangay Bagot. This farm. Actually, then, dapat may isang reason Actually, no, talagang nukit kita sa tita tao ngayon, they want to go to Manila always. Pero para kanyami, no, dapat ti Manila, dapat ada trabaho, ada ti pagkakitaam. Daily, yes, kasi di jarigat ti biyagi jay. So, since adadto dati ko dati mabalin tayo pangalaan ti additional nga income. So nagawid kami ti probinsya. Tapos nagmula kami ti natnateng para at least han mo gatangin dagiti food for the table nga kung kunatayo. oo. I've seen you as a high school teeny bopper nga talagamat nga hindi ko naman sinasabi na ang yaman-yaman, but you were sustained by your parents greatly, by your papa and your mama, so doting to you nga talaga nga inaeta ka because you're the lone kid sa bahay at minahal ka nila. Ay ayatan da dito apo iso ti most pampered baby ijay MMS way back. At dapay tuwalya yan talikod iti t-shirt na ito ni mama na always. Iso nga ko na kasta. Kasano may consider mo nga right after your retirement that you became a farm boy? Actually, Dani, it's just that a matter of acceptance. Unuhan ko lang nakikita nga at dagayam farm boy side ni Ireland because I'm not close to you although we are schoolmates, we are friends, pero siguruhan ko lang makikita idikwati training or your immersion together with your father. Actually, handan, nakita ti importansya ti dati ko nating living greens na kunatayo. Kasi aglalo ko dagiti nga panawanan, amin nga kang kanantayan commercially sold nga pagkain. Genetically modified. Yes, genetically modified already. So, idi kwamet, during that time nga dakit ti airline, mamapangkam ti sa bali nga bansa. So, nakikita met dagiti other places nga nagpipintas, tinamayan dagiti dagdagada. So,
So ininot mimat nga kwa, ininuton mimat nga padason nga ag-develop no mabalin mi nga ipakita nga damat ti mabalin nga tuladen ti dagiti sabali nga tattao nga even the smallest piece Yes. of land Is may when dapat may improve mo. kadol ngamin ilaw ko snorte di ba aron ka makita mga kasta nga no batita dati term tayo ngamin guys nga asang kadilpat ko na dati lablab san tela tadetan but you have a strong point in there nga talaga nga let's make use iti kababasitan nga parcel iti daga make it profitable and productive so When done. ano ti addad to yung farm tayo nga unique. And iti yan tayo dan no kaya nga gumatang ti masidamon ang kalatag puros dagiti kamote ada sitaw tay nga taba ada paria kabatiti ada pa tarong tayo ada pa sili ada kangkong. Yes. And the very basic egg. Yes, Diba? and then- Dati production tayo ti eggs nga kastakat. Hanan, mabalin mo nga pamigat, pang merienda, mabalin mo aramid nga palaman. My God, the lowly treated egg na ngayon is very sustainable kan nutritious, di ba? To add also on the egg, then the white egg tayo, then the brown egg. The brown tayo, egg. then. So, mabalin nga the pagpilya mo. Ito, no? Dapat pilyan, di ba? Tapos, aside from the fresh air, Yes, na yes, itinal daw. So, ito pa nagsublimin to, adala damagking kwa na what is the biggest decision in his life nga napasama king kwa na and kasanumad what is the future of Carayan Agri Farm and what is the future of growing iti may nga fruit nga the most sought after fruit in the land right now that is the dragon fruit. Iti pa nagsubli dahito programa mi. Interview with Arlan Pasis, may nga PMAer, now a farm boy. Take a look at the surroundings. Ito'y barangay Bagot guys. So nice, fresh air. Iti alas dos, iti malam. Arlan sublanan ta dizay. So what's in store for Carayan Agri Farm? So, Dan, the plan really here in Carayan Agri Farm or Agri Park na ko tayo is will be open also in public in time. Pag naayos namin lahat, mabalin nga may pasyarin, especially dagiti ubing, kadwa dati family dat, makita dagiti alaga tayo, ken mulmula tayo. Actually, dagiti alaga tayo, mula tayo, panagdaldalusid toy, effort mi nga papamilya nga talaga. Labor of love. Yeah, buong nga pamilya datoy, may agdalos, may agimula ti anyaman nga mulmula nga mabalinto nga pakinabangan ti kaduan. And the rest of the Dingreños kat welcome dito. So, di kami promise cooking ko na guys kat alak dito yung momento now that the farm is still starting, madama nga makultivate. It's very raw. Ti plano kat kita iti may nga tawon. Kasi iti in 2 weeks time na set upanin iti lightings nga solar pa I can see solar lightings in here 1, 2 manutin na installan. Actually Dan, we have 5 solar street solar meron na lights. siya solar lights. May isang atin nakatadar nga UFO nga solar yan. Then dapat ipatadar tayo yung nag-J-Kaldingan. Ayan, para Right, kitang-kita. Yes, Tingnan nyo guys, I was here 2 weeks ago. Kitain nyo mati pa nag-progress na. Hantayo amo. So, what will be your last words for today para kideto'y nga deti nga programa, anati essence na kideto aming program of all the things you've done, for all the things that you are planning, apay. Ano ti essence na digiti nga obra ti may nga Arlan Pasis? Actually Dan, I decided to retire that early dahil dito sa pandemic. And then retiring early is just not that easy actually. Pero since there is a pandemic, among matan may mesa ng anak, and then my time with my family during the time nga may work ako is lessen. So nga ito all my time is it's nasa kanila given to my family actually. Wow. Yeah, and then syempre the mama, the papa, medyo kuadameten, medyo lakay dakin bagatan. Yes. Awan ti
number one nga mang kuha kanyada mangkita no. You are a gentleman, you are a noble man, and how noble it is to find out nga may nga alam nga pases. I'm teary-eyed guys kasi kunaking kwa na hindi ko why the sudden change of career kunaking kwa na it's very early. Aside from the pandemic, ba't ako naiiyak? Agpepeso, aside from the pandemic kunaking kwa na kat ako tuloy yung parang nasaktan. Kung nakasta, pa yan, nag-retire ka, kapintasan pa ti career mo, kung naking kuanakat, because it's my family, kunana. So, family will always be the reason. Tap no ti may nga tao, kat itid na ti time na, diba? Ay my God! This is one interview. You are a noble man, kung nangarod, you are very gentleman, kat nakita king ka how pure your heart is, and still, guys, kitain nyo ka lang, timay sang Ilocano, kas king kwa na, kat, tiyempo, kanito kun oras, para iti pamilya na quality time with his parents, and his family will always be that valuable. Manong Dani, for La Ilocano, Banwar, ti Iloco, kenda duma pa nga programa, ti NGT, datimet ni, tell na your name. Tell us your name. Siyak ni Arlan Pasis po, di Dingras, and may isa nga dingren yo. Daw pa may isa may inayon ko. Inayon mo. Mabalin mang inayon. Pwede. Actually, nalawa pa dating space na daan. Oo nga. Daw pa mabalin mo nga may rekomenda. No? Kasi makikita nga rin ken mang mangeg ko dati dragon fruit gayam. Yes. Napintas mat gayam ito. Sorry, ang ko na ibaga bigla ita tayo kikita pa iti ni mabalin nga pag-investan mula. Kaya napintas nga yung mula. Guys, kapintasan niya ta according to the heads iti Fruit Growers Association iti Philippines, may sa iti dragon fruit nga profitable nga business venture if you wish to propagate iti napintas nga klase iti prutas iti Ilocos, and Ireland Passes has 13 at least. If it's possible, DJ 3 para kay DJ Manggomlatan and the rest, mapantay to kita in EJ Barangay Francisco on Sunday. Sige Dan, diba? I'll be waiting for you, and then please guide us and then give your assessment, recommendation. Makita tayo. Ta syempre tapno may ikan tayo makita tayo ti Dingras. First in Dingras nga mangi caterak iti may nga tao, and luckily the iso na dito, and he is my batchmate, and I love you. Arlan Passes. I love you. I love your family. I love your papa and your mama. So with Maring Cecil and LM. So see you ha. See you. Makita tayo. Thank you very much. Thank you Dan. Ayan. Thank you.